тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Нутқро бурро кунем, чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Имрӯз дар барнома оиди саломатии кӯдакон аниқтараш нутқи онҳо суҳбат мекунем. Чаро баъзе кӯдакон лакнати забон доранд, яъне нутқашон пурра ё ин ки бурро нест. Ин ҳолат сабабҳои худро дорад. Албатта имрӯз дар барнома омили пайдоиши лакнати забон ва роҳҳои бартарафкунии онро мо дида мебароем. Бинобар ин ба студия мутахассисонро даъват намудем ва инак бо онҳо суҳбатро оғоз менамоем. байни тарбиятгирандагони шумоиён оё ҳастанд кӯдаконе ки воқеан ҳам дар нутқ як камтар иллат доранд? Марҳамат, биёд аз шумо сар кунем. албатта ин масъалаи муҳими ҳамарӯза мебошад. мо бо ин хел кӯдакон дучор мешавем. онҳо мехоҳанд фикри худро баён кунанд, аммо наметавонанд. ба ҳамин гирифторӣ иллатҳои нуқсони нутқ дучор мешаванд. мо бо онҳо бисёртар кори инфиродӣ, яъне кори алоҳида мебарем. ба назди худ даъват карда бо он кӯдаконе ки иллат доранд суҳбатҳо мероем. муаллима, синни соли ҳамин гуна кӯдакон бештар чанд соларо дар бар мегиранд? синни соли хеле кӯдакон бештар дар синни 3 солагӣ то 5 солагӣ дида мешавад. 3 то 5 солагӣ мушоҳида мешавад. чунки мо бисёртар бо ҳамин духтурон муроҷиат мекунем ки чаро махсус дар ҳамин синни сол. ва духтурон мегӯянд ки вақте ки синни соли 5 сола мешаванд, баъд мо ин хел кӯдаконро муолиҷа мекунем. то ҳамон дар бисёри кӯдакон инҷиқи эркагӣ дида мешавад ва онҳо дар синни 5 солагӣ онҳоро муроҷиат карда бо онҳо корбарӣ менамоем. муаллима, шумо чӣ, ҳамин гуна кӯдакон ҳастанд байни тарбиятгирандагон? албатта ман ҳам ба ҳамин гуфтаҳои муаллима шарик ҳастам. албатта ин хел кӯдакон дар кӯдакистон бисёр дида мешавад. масалан дар кӯдакистони мо ҳастанд кӯдаконе ки овоз ва ҳарфи реро бурро талаффуз карда наметавонанд. айнан ҳамин чизро пурсида будам ки масалан талаффузи калима овоз ва ҳарфи ре талаффуз карда наметавонанд ва овоз ва ҳарфи те мисол анами душворӣ мекашанд. хай мураббиҳои мо бисёртар бо онҳо корбарӣ менамоянд. мурабби ҳам ислоҳ карда метавонад. мурабби бисёртар бо онҳо кори инфиродӣ мегузаранд. дар вақтҳои сайру гашт, дар вақти қабули кӯдак бо онҳо бисёртар суҳбат. чӣ қадаре ки мурабби бо ҳамон кӯдак суханронӣ кунад, луғати кӯдак бисёр бой мегардад. захираи луғати кӯдак бой мегардад. боз мо вақте ки бо ҳамин хел корбарӣ мекунем, боз ҳамкорӣ бо падару модарон. албатта мо аввал ба падару модарон муроҷиат мекунем. мо ба падару модар мегӯем ки фарзанди шумо овоз ва ҳарфи ҳамин реро дуруст талаффуз карда наметавонад. шумо бояд боз як бор аз муоини тиббӣ духтур гузаред. албатта падару модар ба мо шарик мешаванд. онҳо фарзандонашонро ба онҷо ба назди логопед мебаранд. дар онҷо онҳо машқ мекунанд бисёртар. боз вақте ки боз дар машғулиятҳои кушод, машғулиятҳои намунавӣ, дар хушҳолиҳо, дар вақти шерхонӣ бачаҳо ба ҳамин душворӣ мекашанд. анамо сари вақт агар мо кӯдаконро ислоҳ кунем, кӯдак ислоҳ мешавад. бисёртар корбарӣ карданда кор, бисёртар сухан ронданда кор. фаҳмо, инҷо бисёр хуб фаҳмондед. боз як паҳлӯи дигари масъала ҳаст. агар кӯдак иллати нутқ дошта бошад, байни ҳамсолони худ мавриди масхара ё тамасхури онҳо ҳам мегардад. дар ҳамин маврид ки фикри худро гуфта метавонад? дигарҳо низ метавонед масалан ба суҳбати мо пайваст шавед? хуб, дар ҳамин маврид мавқеи на танҳо акнун мураббия, балки инҷо бисёр хуб гуфтанд ки падару модар, яъне ба падару модари вай фаҳмонад. анамин гуна ҳолатҳо ҳам шуданаш мумкин? боварӣ дорам ки ҳа. албатта ин мавридҳо ҳам ба назар мерасанд дар боғча. дар муассиса чӣ хеле ки маълимаҳо гуфта гузаштанд, бисёртар корҳои инфиродӣ гузаронида мешавад ки мо сармураббиҳо низ ба он ёрӣ мешавем ва бисёртар бо онҳо кори инфиродӣ гузаронида кӯдакро ҳамин тавр бояд ки мо инкишоф ёбем ки кӯдак озодона худро ҳис кунад, натарсад. чуноне ки шумо низ дар инҷо гуфта гузаштед, дар хонавода низ бояд ки муҳити оилае ба кӯдак бисёр ҳам таъсири муҳим мерасонад ки баъзе дар хонавода дида мешавад ҷанҷолҳои оилавӣ
یا اینکه همین خیلی شرایطی کمبیزاتی همین چیزها هم به انکشاف نطق کودک به فکر من همین تاثیر میرساند. بله تشکر. میدونید چه ما امروز درباره اختلال نطق کودکان صحبت کرده ایستادیم و در جمعیت ما میبینیم که بین کلان سالان نیست. البته همین گونه انسان هایی که در نطق کمتر خب علت دارند روبرو میشوند، یعنی در وقت شاید با آنها کارهای اصلاحی شاید نشده است یا اینکه پدر و مادر آنها نمیدانستند که به کی یا کجا مراجعت کنند و در مکتب نیز همین گونه طلبه ها هستند. مثلا شاید در کودکستان با آنها نمیدونم اون کودک با کودکستان فراگیر نشده است، در خانه بود یا اینکه مثلا نمیدونم در کودکستان بود و به اهمیت ماند. در مکتب هم همین گونه طلبه ها هستند. چه خیلی میفهمید که نطق وی برون نیست یا اینکه خب علت دارد در نطقش. در وقتی پرسشی وظیفه خانگی، در وقتی سوال و جواب علاقه معلوم می شود که نطق کودک چگونه است. وقتی که معلم آموزگار می فهمد که و در نطقش یگان کمبودی دارد، البته پی اصلاح این کمبودی می شود البته. و مشق تکرار کنی. مثلا اگر حرف نداند البته بسیارتر تکرار میکنند. دیگر اینکه وای مهربان بودنش در کار که از همین آموزگار وای نه حراست نه ترسد. دیگر اینکه انا همون صنفنده بودگی خواننده ها باید با وی یک مناسبتی خوب داشته باشند. معلم انا همین شرایط مساعد تعلیم همون صنف خانه باید تامین کند که همون بچه هم مناسب باشد. میگویند که طرح یونیورسالی آموزش، یعنی که آمیخته باشد، هم چنان تشکیل کند که برای همون بچه هم مساعد باشد و اون بچه هایی که در گرد و اطراف همین بچه نقصاندار هست باید با او معامله کردن را آموزگار آموزد که مثلا مسخره نکنن یا که گفته های او را تکرار نکنن، خوبتر می شود. کار آموزگار نهایت دشوارتر لیکن ثمره میدهد. بعدی که کار میکند البته ثمره میدهد. یک چیز دیگر رو فهمیدن میخواستم، همین درباره اختلال نطق یا مثلا لکنت زبان گفته ایستادیم، اصلا همین بیماری است یا اینکه این یک حالت انسان است که واقعا هم اصلاح میخواهد؟ من لکنت نطق این ویرانشوی روان گفتاری و وقتی که پیش از حال ما هممون میدانیم مردم به این نمودی گویم که ترمین به مانند یک لگنیوروز معروف شده است، اما در اصل حقیقی گویم اگر این لگنیوروز نیست. لگنیوروز طبیعت خود دارد و لکنت نطق یعنی که زیکانی به زبان روسی گویم طبیعت خود را دارد. باز هم روزها پیش از گفتار زپینکی میگن درماندن. برای همین باز هم دیگر ویرانشوی های نطق است. ویرانشوی نطق با مانند دیسلالیه شده میتواند. دیسلالیه یعنی که نادرستی تلفظ حرف ها. من اگر لکنت نطق را خودش را تقسیمات کنیم، اگر سبب و عامل هایش دو حالت داشته میتواند. یکم حالت ما میگویم حالتی که وابسته با تولید کودک، یعنی که همون 4 گنی که ویران شده است در 46م خروموزوم میتواند در کودک همین بیماری رو پیدا کند. برای چی؟ برای اینکه این بیماری بسیارتر ارثی میگذارد. اگر ما بسیارتر لگنیوروز گفتیم، یعنی که لوگوس این سخن و نیوروز یعنی که از حساب عصبانی شدن و دشواری مشکلی، یعنی که همون تلفظ ویران شده است. اما اگر پرسنتی گویم که پیدا شوی این بیماری رو در جهان اگر گویم اگر با طوری لگنیوروز اگر شناسیم این درد رو، این کم فویزنوکیش کم است و بسیارتر طرز اولش یعنی که حالت ارثی. بعد دوم حالتش میتواند پیدا شده این بیماری وقتی یگان بیماری های ارگانیکی در خود کودک جای دارد. مثلا شوربلندی داخلی سر، یگان کیسته هست درون سرش، به مرکز نطق به غذا نقض نمیرسد. تمامی بیماری های نارساگی گویم که سر وابسته به نارساگی کسلرود است. دوره تولید گرفته است، دوامی زندگیش گرفته است. از این پیش گفتند که
از سن 3 سالگی ترس هم عامل پیدایش ترس لکنت این زبان ترس اینها حاضر من سیوم قسمش به آمادگی نمیگم این یعنی که حالت ارگانیکیش یکان بیماری اوله هست یعنی که ما میگیم вторичне دوباره وابسته به بیماری اوله پیدا شده است و سیوم حالت این حالتی وضعی پسیخواموسیونالی انا همین سه حالت میتواند همین بیماری رو در انسان خروج گیرد اکنون ما لکنت نطق رو با ویرانشوی کاری موشک‌های دهان وابسته میکنیم اما لاگانیوروز رو با نادرستی قابلیت قبولی زندگی و حساسیت و بگیم که اگریسیه و مثلا ما میگیم مردم به بگیم که معروف شده است کودک شما اگریسیو است یا که استرسوی است و یا که میگن که یک حالت و حاجت ناگوار شده ترسیده است برای همین هم همین خیلی حتی ترمین هست لوگوفوبیا ما از این پیش بودیم یعنی که دیسلالیا لوگوفوبیا لوگونیوروز اینا همش فرقیت دارن از یکدیگر فرقیت دارن کلا فرقیت دارن پیدا شویش هم فرقیت دارد و طرز معالجش هم فرقیت دارد برای همون اینجا دیزارتریا هست ارتیکوляції ویران من ویران شوی نطق با واسطه که اول صدا بعد حجاب یعنی که حجاب بعد کلمه و تکرارن بودنش باز هم تقسیم می شود من اگر عامل های پیدا شوی این بیماری رو گویم عامل هایش پلیمورف نمیگویم یعنی که سببش بس و بسیار وضعی حالتی گویم که زیکانی خودی لکنت نطق پیدا شویش در عموم از روی استاتیستیکا 5% است در کودکان در کلانسالان 1% است و این علاقه گفته میتونیم که یعنی که این بیماری اگر بیماری حساب کنیم بسیاری روانشفاها لاگانیوروز رو همچون بیماری حساب میکنن اما لکنت نطق رو همچون بیماری حساب نمیکنن همون عصب ما یک خصوصیت دارد که نیرون ها دارد همین نیرون های گویم که پولساتسش همچون توک با موشک هایی که درون دهان ما هست آمدنش به دشواری میشود به مشکلی میشود یا اینکه به ویرانی میشود برای همین هم لکنت نطق را با لکنت نطق تونیکی و لکنت نطق کلونیکی و یا آمیخته تقسیم میکنن وابسته به همین نمودش یعنی که تونیکی با برابری کشش خوری موشک وقتی کلونیکی میشود یعنی که منتظم کشش خوردن میگیرد انا همون ویرانشوی کاری موشک های که وابسته عهده خود را به نطق دارند میبیارد به لکنت نطق فهمو و شما همچون دکتری عصب شناس این با عصبی همین کودکان وابسته بوده که اسکویان آمده مراجعت میکنن من اگر گویم 4 طایفه دکتر نیو 2 طایفه دکتر و 2 طایفه انسان باید وابسته به این نمودی بیماری باید کار کنند یعنی که اول پدر مادر دوم آموزگار بعد از آموزگار لوگопед میبخشید 4 گفتم 5 تا لوگопед بعد از لوگопед روانشناس بعد از روانشناس البته عصب شناس ما باید سببش رو اول تعیین کنیم وابسته به سببش بعد روانه کنیم که کی باید عهده معالجه اون رو به خود بگیره تشکر سلامت باشید استاد با شما پدر و مادران مراجعت میکنن همچون روانشناس در همین گونه حالت که با فرزندشان مثلا چی باید کرد وقتی فرزند علت نطق دارد البته بسیار مراجعت میکنن و خیلی دکتر از روی نظریه همیشه گویم جابجا کرده دادن عملاً گویید عملاً اساساً ما جدا میکنیم چون روانشناس خیلی گفتن 4 طایفه روانشناس باشد ما همون از ترس اینو میگیریم اساساً برای که میگیم که وقتی که این تولید شد 3 ساله 4 ساله 5 ساله بود نقض بود هم نقض بود این کی پیدا شد ها یک جا رفته یک کار شد یک ترس شد پیدا شد سببش از جهت روانی گویم اگر اساساً ما ترس میبینیم برای من میگم که شما باید در خانه وقتی که با کودک مناسبت میکنید شما باید سن سال کودکی و فروید 5 ساله و 40 ساله داد نگویید همون سن سال 5 ساله که فروید هم که مانند شما هم 5 ساله با صحبت کنید 60 ساله و 6 ساله 10 ساله و 10 ساله
این یک جهتش. دیگر جهتش وقتی که ما آواز بلند میکنیم و خیالان فکر میکنیم که آواز بلند کنیم آوازمون میگذرد. در بسیار حالات وقتی که آواز بلند میکنیم автоматики کودک یا گوشش محکم میکند یا اینکه سرش هم بین پایش میماند میگه که تمام. یعنی که گویم از روی روانشناسی و محکم میشود. تمام. و بسته میشد. هزار ما میکروفون مونده دادگویم هم نمیگذارد. تمام. و الکار دورناک هم تقی سخت میشود. تمام. یعنی بیشتر با پدر و مادری همین گونه کودکان هم کار کردن در کار. اساساً با پدر و مادر. برای چی؟ برای اینکه بسیارتر فرزندو خانه به تربیت میشد به نزد پدر و مادر با. وقتی که پدر و مادر از خوردی و به یک حسی خودشناسی را جا میکند، حسی خودباوری جا میکند و الکه خودش به باوری پیدا میکند. وقتی که خودش باوری پیدا میکند و نطقش برو میشود و نترسانه سخن میکند. وقتی که شما به سرش بزده تو نمیتونی، تو بیفهم، تو دوخون، تو فلانی بیسمدانی میگوید و میگوید که همان ایخه باشم سخن راندنم موجود بودنم ضرورتش هست یا نیست. خیلی گفته گذاشتم یک حجره رو محکم میکنه تمام همین جزای تو میگن و کودکی میگن معاینه آدم 4 سال در کار که بیدار شود. برای اینکه وقتی که کودکی 2 سال 3 سال در خوابش یکان چی میترسد و بیدار میکنید و خیال میکند که هم خوابش به دیده یک چیزی ترسانده همین حجره و هست. یعنی که معاینه ما 4 سال لازم کی و بیدار شود از حالت کودکی. از 3 سال 5 ساله که بعد میفهمد که خواب دیگر رو این روز دیگر این حیات دیگر. برای من وقتی که کودک خوابش میترسد و اینکه میخیزد و باید باوری کنانیم که همش نقص آرام شو نفس گیر. بسیار میتد است میتدی بوتیک است ویم خوف است یعنی که روی نفس چقدر کشید خیلی که دکتر گفتن عصب آرام میکند بعد نطق میبرد. اگر که عصب آرام نشد همون مشاکویی که گفته گذاشتن کار نمیکند و عصب که همون لپیشو را نمیتید تمام وای کار نمیکند و میترسد که از من گپ زدم پدرم رویم با میزنه یا دانم با میزنه یا مادرم میگن دشنو میتید. تمام دیدید که ما الگه حالت روانش شکستیم. بعد وقتی که ما وقتی کار نمیکنه بسیار میگه این پدرش سرکار پدرش یک آدمی بیزنسمنی کلان دستش با 100 اویله هست. من میگم نه پدرش اول پدر بعد وای کلان یگان завод یگان کارخانه. اگر که پدر کار کرده نتوند چخیلی که شما گفتید و همون نطقش وایرون مونند اگر وای کلان شدم 30-40 هم نطقش وایرون. بسیار میخواد آدمو است که 50-60 رفته که حالا هم نطقش وایرون. برای چی؟ برای اینکه در خردسالی پدر و مادر همین مسئله و دقتی جلب دادگی نه. یعنی که همون حالتش دیده همون اصلاح کردگی نه. های حسابش میبرد. خودشون کوچو میزنن، خودشون معیشت میزنن، خودشون همه جا میزنن که فرزند ما نمیدین. حاضر روانشناسی معاصر میگوید که پیشتر اگر یک علم تیتون کفایه باشد از اون که نه حاضر وقت جدا کنید. وقت اگر شما وقت جدا نکردید بیرین وقت جدا میکنند. تلفن وقت جدا میکند. وقتی که شما وای به خود باوری از ماینش به جان نکردید وای علاقه خودشو گم میکند. چون که گفته گذاشتن همین سین و وقتی که میگوید که تو فلانی بیسمدانی بخشش دودو آوازت میگیرد نطق نمیبرد تمام محکم میشود و کشودن خیلی قیین. برای من باید خودفهمی خودشناسی از خوردی فرزند جا کردن کن. تجربه های شما چی رو نشان داده است؟ در حقیقت نشان می‌دهد که وقتی که کودک سخنگویی آغاز میکند و سخنش را پورا فکر خود را بیان کرده میتواند بعضی پدر و مادران از همون اوانی که کودک به سخن در آمد و سخنرانی را آغاز کرد بعضی عائله ها این را تیز مشاهده میکنند که کودکشان بر را تلفظ کرده ایستاده است یا نیست. یا بعضی عائله ها به این اهمیت نمیدهند. ممکن است که آنها میگن که خیلی این حالا خورد، این حالا 2 ساله یا 3 ساله یا 4 ساله. ممکن است که این از حسابی که مثلا با یک نوازش اگر ما گوییم که ارک کردگی ممکن از همین حساب این خیلی گابز دوست کم کلان شود کم خودش دارد زبانش نقش شده میرود. لیکن افسوس که این خیلی نیست. وقتی که علاقه پدر و مادر وقتی که علاقه خودی عائله همین چیز رو مشاهده میکند و به متخصصان مراجعت میکنند خیلی که من اینجا متخصصان نشستند که چی روانشناس هستند یا عصب شناس هستند بسیارتر اولین درجه به فکر من عائله ها اول عصب شناس به مراجعت میکنند
ки фарзанди ман ин хел аст ё баъзе оилаҳо мешаванд ки якбора ба нутқдармон логопед гӯӣ муроҷиат мекунанд ки фарзанди ман тарзи суханрониаш ба ман маъқул нест ё ин ки камбудӣ дорад вақте ки ин чизро оила мушоҳида мекунад ин аллакай барои корбарӣ намудан барои пешгирӣ намудани ҳамин лакнати забон ё ин ки ягон камбудие ки бо нутқ дорад ин осонтар мешавад бо мутахассисон корбарӣ намудан чаро барои он ки инро оила худаш мушоҳида кардааст лекин баъзе ҳолатҳо мешавад ки оила инро мушоҳида намекунад аҳамият намедиҳад ва инро аллакай ҳангоми ба кӯдикистон рафтан ё ин ки баъзе ҳастанд ҳоло ҳам кӯдаконе ки ба кӯдикистон намераванд якбора ба мактаб мераванд аллакай дар синфи ибтидоӣ мумкин аст ки ҳам омӯзгор мушкилӣ мекушад ҳам ин ки худи кӯдак шарм медорад аллакай ин чиз боз зиёдтар мешавад ва ба фикри ман вақте ки аллакай дар сину соли мактабӣ ин чиз бохабар мешаванду омӯзгор бохабар мешавад камтар ҳам ба таълими ислоҳаш мушкилтар аст байни духтарчаҳо бисёртар мушоҳида мешавад ё писарчаҳо ба фикрам дар писарчаҳо бисёртар дар писарчаҳо бисёртар ва шумо ҳам муроҷиат мекунанд падару модароне ки кӯдакашон дар нутқ иллат доранд ҳа ба мо ҳам муроҷиат мекунанд ки ҳамин хел чӣ доранд иллати нутқ доранд ва албатта вақте ки муроҷиат мекунанд мо ба мутахассисоно ҳастанд ки равоншинос ҳастанд мо албатта тавсия медиҳем ки равоншинос бо ин кӯдак дар инфиродӣ машғулиятҳо гузаронанд бо баробари ин бо оила ҳамкорӣ кунанд ва ҳангоми зарурият мо албатта мебинем дар рафти баҳодиҳӣ гузарондан дар рафти машғулият маълум мешавад ки ба ин кӯдак албатта табобати асабшинос лозим аст ё ин ки ба ин кӯдак дефектолог лозим аст ё ин ки барои беҳтар гардидан барои тезтар ба табобат гирифтани ин кӯдак мумкин аст ки ба логопед муроҷиат кунад ҳама ин чизро таҳлил мекунем ва ҳамкорӣ мекунем ё ин ки мешавад ҳолатҳое ки маслан ҳангоми муоина маълум мешавад ки шояд ин ҳамон кӯдаки хурдсолӣ аст ин эркагӣ аст ва раво забонаш нутқаш бурро шуда ҳангоми рӯбарӯ шудан бо ин ҳолатҳо албатта бисёртар ба волидайн тавсия дода мешавад ки волидайн дар хона чӣ хел корбарӣ намоянд фаҳмо ба дигар шабака пайваст нашавед бо симои мустақилӣ якум бимонед бахши реклама нутқро бурро кунем чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон анакнун хуб муаллими марҳамат биёд суҳбат мекунем воқеан ам дар як суҳбати сари роҳии тасодуфӣ шумо аз ин масъала як андоза камтар бонги хатар ҳам задед ки воқеан чунин кӯдакон ҳастанд ба маркази шумо низ муроҷиат мешавад ва барои ислоҳи ҳамин хуб лакнати нутқ чӣ қадар вақт лозим аст ки бо вай кӯдак кор кунед ва забони ӯро суфта намоед нутқи ӯро суфта намоед ина донистан дар кор ки аввали аввалаш лахнати нутқ агҷо умсоз ин ани мушакҳои забон ё мушакҳои гулӣ ё ки нафаскашӣ вақте ки мо нафаскашие фаҳмем агар мо байни як мо ба кӯдак ба ёрдам карам ки вақте ки агулион сос то есть ин маъно дорад ки судорги сос гулӣ забон мушакҳои забон кашиш ин аку баъд мо эг ба мефирсонем то есть эг анализи кори майни сара нишон медиҳад агар ки эг нишон диҳад ки гирияҳо баланд набошад вай бачакати осонтар кор карад вақте ки волидайно мебиёнд мегӯянд ки шумо 100% мегӯед ки ина дуруст кара метавонед не ягон кас наметавонад яъне кафолат намедиҳам мегӯед барои чӣ барои он ки ман ҳоли нафаҳмидам дар куҷо решаи касалӣ ин ҷудоям дурамдароз лечение карад волидайно ой мекунад ки як 12 рӯз мебиёнд там лечение мегиранд мебураванд ба ҳамон нағз мешавад не мумкин 1 сол мумкин 2 сол ин ҳама чиз вобаста баъд ман як чиз гуфтанам дар кор ки ман волидайноба мегӯям илтимос муолиҷа карагинда илтимос бачаба дод назанед бача ҷамъ накунед оромӣ бошад бояд ки бача
тамоман гам мезанад. Гав занадам те, гир, хур, анамин гапо. Диги чи не. Бояд ки мушакои ҳамон артикуляциони мушако дам гирад. сони волидайно манба мегӯям ки муаллима ин детсад мераду, ин мактаб мераду, мактабанда чӣ хел баҳо мегирад, як соли дарозли чен гирим агар. манба гӯӣ ё ман худам мерам мактабба гавзанон мекунам муаллимо кути ё телефон кути гав мезанам, ман муаллиморо мефаҳмонам. вақте ки дар синфи шумо ҳамин хел кӯдако пайдо шавад, илтимос досткаба ҷеғ назанед, напурсед. вақте ки ҳамон ҷошанда савол тиду, но пеш аз ҳамон бояд ки як се кас ҷавоб диҳад, сони вай ба савол тид. вай кӯдак тайёрӣ мебинад, ҳозир мана мепурсад гуфта, ин ҳамон вақтанда худаша тайёрӣ кара ҷавоб медиҳад. вақте ки кӯдакистонанда мо медонем ки ҳама кӯдакистонанда 40 та бача ҳаст, додгӯӣ бисёр. бечора волидайно мегӯянд ки мо ина баримми набаримми, набурданба намешад. ба ҳамон ман мегӯям ки ақалла агар тонтон агар ақалла як ҳафта 2 ҳафта хонандаш на сони сексики муолиҷаша куним, агар сексики нағз мешад. то кадом андоза падару модаронро як андоза айбдор мекунед дар мавриди анамин пайдоиши хуб иллат дар нутқи фарзандашон? албатта ягон падару модар намехоҳад ки кӯдаки ӯ ягон хел нуқсон пайдо кунад ё ягон хел дигаргунӣ ё ягон хел махсусият пайдо кунад. барои ҳамин ин бисёртар акнун аз худи падару модаро ҳам вобаста нест, чунки ин нуқсони лакнати забон дар кӯдакон асосан аз синни 2 сола то 5 солагӣ маълум мешавад ва вақте ки падару модарон инро муайян мекунанд ва сони аспаи табобаташ мешаванд, муолиҷа карданро сар мекунанд, онҳо албатта аввал ба пизишкон муроҷиат мекунанд, баъд ба он шахсоне ки бо ҳамин дар ҳамин равия кор мекунанд муроҷиат мекунанд. барои ҳамин падару модарон аввал маслиҳати он касоне ки бо ин кӯдакон кор мекунанд оромӣ дар оила, якум ҳамин оромӣ ба тарс, ба муносибати дағалона нисбати кӯдак, ҳамин ва кӯдакро бисёр дар назди дигар шахсон шарм дорондан, ба вай суханҳои қабиҳ гуфтан, ҳаминҳо маслиҳат дода мешавад дар аввал. баъд бо кӯдак оромона машғулиятро оғоз мекунем ва машғулият гуфтед муаллима, ин чӣ хел машғулият бо вай кӯдак чӣ хел кор мекунад? таҷҳизотҳои махсуси тиббӣ лозим аст ё ин ки масалан ягон аёниятҳо лозим аст? чӣ хел бо вай кор? аёниятҳо якум ин машғулиятҳо бо тавассути инфиродӣ мешавад ва якум оне ки мо бо аввалин маротиба мо бо кӯдак дар байни худ ва кӯдак боварӣ ҳосил мекунем. вақте ки кӯдак ба мо боварӣ ҳосил мекунад, вақте ки кӯдак ба мо чӣ мегӯяд дилашро мекушояд, дар ҳамон вақт майл пайдо мекунад, дар ҳамин ҳолат бо кӯдак инфиродӣ бо воситаи маводҳои омӯзишӣ бозиҳо машғулиятҳо гузаронда мешавад ва чуноне ки мана муаллим гуфтанд, мо бояд чанд соле ки дошта бошем, мо бояд дар ҳамон синни соли кӯдак бошем ва албатта бо вай кор кардан осонтар мешавад, аз вай муолиҷаи вай осонтар мешавад. дар шароити хона ҳам гуфта истодаем ки падару модар ҳам онҳо низ барои муолиҷаи кӯдакашон кӯшиш кунанд. дар шароити хона падару модар чӣ хел кӯшиш мекунад? танҳо таъмин намудани оромӣ
یا اینکه باز یکان کارهای دیگر رو اجرا کردنش در کار خودت انجام میدید؟ البته من خودم میگویم تنها آرومی که نمیشود. پروفسوری اولینی کودک این پدر و مادر میباشد. برای همین پدر و مادر در شرایط خانه با واسطه اون موادی که در خانه باشد، با واسطه شناس نمودن با اسباب روزگار، با واسطه سخنهای ناز، با واسطه همه آسانش نقل کردن افسانه، خوندن کتاب‌های شوق‌آور و بعد با کودک سوال و جواب کردن، این اون هم کارهایی که پدر و باباهای ما مادران ما میکردن، همه این برای پیشروی کودک کمک کلان میرساند. تشکر. میدونید یک معلومات رو اینجا پیش آوردنی هستم. چند پیش با معلم صحبت کردیم، گفتند که در یکی از برنامه‌های پیچ‌تاب زمان شما موضوع اوتیسم رو برداشته بودید و وقتی خود شما هم به واسطه در این برنامه اشتراک نمودید، بعد تماشای این برنامه این موضوع ما بسیار تقریبا 15 نفر در یک روز گفتید و خب منبع مهر مراجعت کردن و آنها اکثریت آنها نمیدانستند که واقعا هم فرزندشان اوتیسم دارد و به کجا مراجعت کردنشان رو نمیدانستند. اکنون امروز ما خب با اون مادرانی که واقعا هم شاید فرزندشان در نطق علت دارد و آنها نمیدانند به کجا مراجعت کنند یا دیگر کلانسالان خانواده میگویند که این حال خورد است به کمال رسد، یعنی کمتر کلانتر که شد علاقه نطقش باز براتر هم میشود، گویند پدر و مادر رو باور میکنند. با آنها شما چی گفتنی راه حل همین مسئله رو به همین گونه والدین نشان دهیم تا پگاه فرزند پدر و مادرش را گناهکار نکند که در وقتش مثلا چرا در خردسالی مرا معالجه نکردید گویند. خب چیکار کنیم، چی باید کرد؟ ما گفتیم یکم پدر مادر، یعنی که همین پدر مادر وقتی که درک کرد که سر اولی نطقش علاقه شکسته است، علاقه بانگ خطر زند و در زمان معاصر پیش همین گونه هم بود که این بیماری را یا فقط نیوروپاتولوگ معالجه میکرد یا اینکه فقط لوگوپد معالجه میکرد یا اینکه فقط روانشفا معالجه میکرد یا اینکه روانشناس معالجه میکرد یا که خودی اویله همراهی فرزندشان کار میکردن. برای چی؟ برای اینکه این نمود بیماری اگر گوییم بیماری خود از خود نیست هم درست میشود، ولی با برابری درک کردنی که در کودک این شکست نطق است و نادرستی تلفظ است و یا اینکه وقتی که یک چیز میگوید مشکلی میکشد و دشواری میکشد، اولین درجه باید به دکتران مراجعه کنند. اکنون اگر ما حاضر زمان معاصر گویم، یعنی که همین 4 گویم که در دولت‌های دیگر همین 4-5 نفر طبیبانی که همراهی کار میکنند یک جای کار میکنند و به بهبودی میآورند حالت حاجتی همون بیماری رو. اگر از سببی که بیماری رو ما گفتیم هم ارثی بوده میتواند شما بیماری رو گویم که به پررگی معالجه کرده نمیتونید، اما طرز درستی نطق شفایی رو کرکت کرده میشود. برای همین هم در طبیبان میگن که این بیماری که معالجه شونده نیست، اما با برابری کرکت کردن طرز گفتار و سخن درست بشه. اکنون اگر باز هم پیدایش اساسی خودی گویم که بیماری گویم ما طرز نفس داریم، یعنی که طرز نفسی شوشی داریم، طرز نفسی دیافراگمالی داریم و طرز نفسی ابدومینالی داریم. وابسته به همین نیست نادرستی تلفظ یا که درماندنی میشود. اکنون چی حالت و حاجت میبیارد که دم کوتاهی یا اینکه دم نفسی میشود. ما گفتیم وضع حالت پسیخی اموشنالی کودک نیست، این چیزی ضروری است. با برابری هیجان، ترس، غش، قهر، جهل، وقتی که بسیاری حالت میشود که خودی پدر مادران سببگار میشن. بسیار کودک نو سخنرانی سر کرده است، ریجه سخنرانیش اوجگیر شده است، بس کن تو نمیدونیم، علاقه ما میزنیم پیش راهش رو، یا اینکه جیم شین، تو باید گپ نزنی، تو باید جیم شینی. ما طرز درستی آداب رو نمیفهمونیم، که کجا به چگونه گفتار کردن نکار، اما پیشی زبانش صحبت سخت میرسه. کودک وضع حالت پسیخی اموشنالیش خروج میگیرد. وابسته به چی خروج میگیرد؟ در ارگانیسم ما کورتیزول گفتگی گرمون هست. اگر از روی بنا تیپ گویم کورتیزول معروفیت این نمودی این گویم که گرمون در اون است که این تمام موشک ها رو
خروج میکنه، جمع میکنه. وابسته به همین وقتی که ما جنگ میکنیم مشکمون رو میکشیم، دستمون رو میکشیم، رویمون رو میکشیم، قهر میکنیم، جاه میکنیم، هم از کورتیزول است. یعنی که همین کورتیزول با که سنسورهایی که همین خروج رو بیدار میکنه تاثیر منفی میرسونه. برای همین هم ما علاب میکنیم. وقتی که حتی میشود که آدمی درست من یگان بیماری ندارد، سین سولی کلان هم گویم، وقتی که جنگ میکند و تلاش میکند و خرخشه میکند علاقه در نطقش در میماند، یا یک چیزی گفتهش رو گفته نمیتواند، یا اینکه نادرست تلفظ میکند، یا حتی میشود که زبانش لام میماند و هیچی گفته نمیتواند. علاقه دیدید که ویگتاتیون نرو سیستم بیدار شده است و عرق میکند، تمام همه جاش رو هیجان میگیرد، بدنش تر شده است، یعنی که خود معرفی کرده نمیتونه. بسیاری در این حالت با طبیب مراجعت نکند هم میگذرد در حالتی که آرام در این حالت میگذرد. اگر ما خواهیم که همین شکست نطق در فرزند ما نشود، سراول ما باید در فرزند ما فکرانیه و بیانیه رو سنجش کنیم. برای چی؟ برای که یکی از سبب‌های عامل پیدایش این بیماری فکرانیه از بیانیه پیش می‌رود. برابر پیش رفتن تلفظ کردن دشوار میشه. برای همین ما طرز گپ زدنمون نسبت به کودک باید نرم و ملایم و سبک باشد و سست باشد. هیچگاه به سراسیمگی نباشد، چون که یکی از اولین خصلت هایی که در این عمودی بیمار دیده میشد این سراسیمگی است و میخواد همه چیز به تیزی شود. بله بله. همه وقت میخواد به تیزی شود، اما افسوس خیر نیست. برای همین ما پدر مادر باید در فرزند همین چیز رو تربیت کنند. حتی خوراک خوردن رو گویم که با سستی یا گویم که خانواده حتی گویم که روبوچین، تازگی، آزادگی، حتی همین رو از مایدگی باید یاد گیرند که کودک سایقل یافته رفتن گیرد. برای چی ما نظری فقط فکر و عقیده و نطقش میگوییم و تنش نمیگوییم. برای آنکه این بیماری ها رها شوند ما با بحثگاه روان میکنیم. برای چی؟ برای اینکه مشک هایی که در اینجا در گردن هست و خروج میگیرند و زیر میکنند، برای اون محضگر رویش رو، رخسارش رو، چشمانش رو، حتی گوشش رو، بینیش رو، دهان و گردن و شانه‌اش رو محض میکنند. حتی هست از سبب که لوگوپدا نیستم من این چیز رو گفتم، هست نمودی معالجه که محض درونی دهان، محض مشک های درونی دهان، هر گونه که اپارات ها هست که روش من معالجه این بیماری یگان بار یک پهناوش رو نمیتونم. باید کودک رو با موسیقی روانه کنیم. ما اول خودی کودک کدی کار نباید کنیم، ما باید مادر رو یادیم که چگونه مادر مناسبت کرد با کودکش، چی حالت ها رو طرز درستی. من معلم آیدی بوته که گفتن این اگر این صحیح تر گویم، اگر این طرز درستی نفس کشی رو یاد دادن. وقتی که سخن میکنیم وقتی نفس رو بیرون کردن سخن میکنیم، وقتی نفس کشیدن گپ زدن نمیشه. وقتی بیرون کردن نفس گپ میزنیم همین رو یاد دادنشون نکن، طرز درستی همون رو یاد دادنشون نکن. باید نفس شکم کدی مشق ها هست، نفس دیافراگم کدی هست، نفس کوکرک کدی هست. ما باید همین طرز درستی نفس کش رو تیپی مشق و پدر مادر یادیم که پدر مادر هر روزه با کودکش مشق کند. هیچگاه اما افسوس حقیقتا حالی من اویدی وضع لوگوفوبیا گفتن افسوس میشود که حتی پدر مادر خودشون سبب میشن که کودکشون همین خیلی نطقشون شکسته و ویران میشن. ما باید با کودک محیطی درونی خانه را محیطی تنج و آرام نشان بتوانیم. برای اینکه کودک از این پیش دیگر موضوع ما گفتگیمون گفتیم که کودک شبیه تقلید کردن به کلان سالون دارد. از سبب که این بیماری ارثی است. اگر در خود کودک باشد میشود در پدر در مادر همین محیط هم سبب شده میتواند که کودک دیدنو از ویا یاد میگیرد، شنویدن رو یاد میگیرد. ما آنالیزاتورهای دیدن داریم، شنویدن، بویدن، مزه، لمس. این آنالیزاتورها اساس کار میکرده کهشون دوره نقص کار میکرده کهشون دوره جوانی، برای اینکه هر روز خود آموزی هست. ما باید خود آموزی کودک رو با خود آموزی کودک شریک شویم. چگونه که گفتن در حقیقت 3 ساله است، بگذار شما 3 ساله باشه و هیچگاه با کودک سوال
савол ҳамин гуна монда мешавад ки аллакай ҷавобаш тайёр аст ба кӯдак ҳамин гуна бояд савол дода шавад ки аллакай ҷавобаш тайёр аст барои он ки информатсия гирифта шуда аллакай ба осонӣ гуфта мешавад ҳамин коррексияи баёнияю фикрония ҳам логопед мебарад ҳам духтури равоншинос мебарад ҳам духтури асабшинос мебарад яъне ки дар маҷмӯъ агар гӯем воқеан ҳам ин беморӣ ислоҳшаванда аст ва муолиҷашаванда аст танҳо сабр таҳаммулро аз падару модар мехоҳад яъне дар 2 рӯз дар 1 ҳафта вай ислоҳ намешавад кӯдак ва силсила муолиҷаро мехоҳад бо мутахассисон маслан пайваста корбариро мехоҳад хуруҷ ки вобастагӣ бошад як дору ҳатто метавонад 2-3 рӯз ба натиҷабардорӣ кунонад барои ҳамон тарзи муолиҷа вобаста ба сабаби ҳамон беморӣ чӣ ҳам омил ҳамин сабабро бидор кард агар ягон пешниҳод бошад вобаста ба мавзӯъ мо омода ҳастем ки шуморо шунавем дар муассисаи университети падару модарон ташкил намудем ки мувофиқи нақшаи чорабиниҳо корбарӣ менамоем бисёртар бо падару модарони ҷавон суҳбатҳо гузаронида мешавад ва дар замони ҳозира чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст падару модарон ин аввал худошон ким чӣ хел асабонӣ ҳастанд асабошон хароб дар ин вақт чӣ хел онҳо метавонанд бо кӯдакони худ корбарӣ намоянд баъзе ҳолатҳо мешаванд ки падару модарон вақт ҳам надоранд ки дар хона бо кӯдакони худ наздик шаванд корбарӣ намоянд ҳар рӯза мехезанд либосошонро мепӯшонанд оварда ба боғча ё ба мактаб мефиристонанд бегоҳ мебиёянд хасташудагӣ онҳо авқот хӯрокашонро тайёр мекунанд дардаро бош хӯрав ягон вақте надоранд ки бо онҳо ақаллан камтар бошад ҳам ба кӯдак меҳрубонӣ суханони сеҳрнок як меҳрубониро диҳанд ки кӯдак тавассути ана ҳамин ҳолатҳо низ аллакай нутқашон метавонад ки пайдо шавад вай боварӣ ҳосил намуда ё хурсандие пайдо намуда аллакай метавонад худро низ муолиҷа намояд кӯдак падару модар беаҳамият шуд нутқи бача беислоҳ монд нутқе ки маслан ихтилол дорад пас вақте ба воя мерасад ӯро ислоҳ кардан мумкин аст маслан 17 сола аст ё ин ки намедонам аз вай болотар аст ислоҳ кардан мумкин аз 2 сола то 5 солая иллати забон метавонад худаш гузашта барои чӣ барои он ки ҳама монда ҳамин чиз ҳай вақте ки мо микрофона гирифта якум бор гириму гап задан сар кунем агар дарни организми одам ҳаяҷонӣ мегузарад ҳамин бачаҳондам ҳамин хел вақте ки ои фикр пеш ба дарор ё хафо монад пеш ба дарор бача ои фикр мекунад ки ои фикр бурафсос ин гап задан натонисос бечора инсони гуфта гапа сар мекунад донки ҳамон вақтанда ои фикр пеш бигузашту забон хафо мон аз 2 сола то 5 сола вай сексики худаш мегузарад вақте ки ои фикр оли ои карисосу но уже гап задан дар кор сони вай ман гуфта ои фикр кард сони ҳамто ягон чиз калаш бибиёд гап мезанад ман ҳамин хел мекунам гуфта ҳаминам мегузарад бисёри вақтанда касалӣ дорад касалӣ агар решаш дарун ба бисёртар буравад ҷудоям қин ёрдам кардан ҳамин хел одамба мисол назди ман ба духтарчи 9 сола омдан ҳамин хел гуфтанд ки мо аз 2 солагиш назди невропатолог бимерим ҳамин хел доруҳо хӯрсосим ҳамин хел доруҳо ҳеҷ неки як дуруст мешаду бо пайдо мешад як дуруст мешаду бо пайдо шуд ҳеҷ ман дар нутқ иллат дорад дар нуқташ ҳамон модараш мегӯяд ки ман ёрдам кардан натонистам бачаман ба духтур бам бурдам логопед бурдам логопед ба 5 сол боз бурсосиям ҳеҷ неки ин ҳамон чиз гузарад ман гуфтам ки манам ёрдам кардан наметавонам бачаам барои чӣ барои он ки доруи бисёр хӯрд логопед нодуруст кор кард ман ҳозир кори вайҳо бояд ки дига кунам но уже вай майни сар мебирафт уже кори логопедам майни сар мебирафт
دلم که شما با یاردم کنم ای از دستم آمدگی کار من میکنم نمیدونم یاردم کردن میتونم یا نه من نمیخوام حالتم هست فهمووا در وقتی که مثلا کلان سولتر میشود کمک رساندن ممکن است یا نه همه کار کدامی از است کوشش شما شروع بشه اگر که نشودم کوشش کردن نکن یک این قدم یک دوم گذاشتن. حاجت و حالتی گفتن مشقای انفرادی باید گذاریم فقط مشقای انفرادی نه مثلا در دولت‌های که غرب برعکس این نمود بیماران را همراه میکنن یک جای میکنن میگن که سوسیالیزاسیون یعنی که وقتی که خودی لوگوپد همراهی اون بیماری کار میکند و عصبشناس کار میکند و دیگر بمونه روانشناس کار میکند و گویم که وقتی که پیش متخصص میاد و در نزد متخصص بیماران سخنرانی میکند از محیط برای که علاقه متخصص دلی اون آدم را یافت همون کودک را یعنی که باوری همون کودک را به خود اظهار کنند و وقتی که به سوسیوم و جمعیت میبره علاقه با همون درماندگی در وجودش هست برای همون هم یک نمود معالجه برعکس این سوسیالیزاسیون میگن یعنی که همون گونه بیمارها رو یک جایه میکنن برای چی برای اینکه بهبودی یک نفر به دیگرها علاقه موتیواسیون میشه بهبودی که در اون میبینن علاقه خودشون به میگیم ما در روانشفایی میگن که ایندوکسیا هایفوکی لوگوپدها نیستن وقتی که لوگوپدها باشن متخصص ساحه باید ساحه خودش رو پاپورگی داند من معلومه ها رو میفهمم باید خودی لوگوپد طرز درستی همین مشق‌ها رو هم به معلمه هم به مادر فهموند ببخشید معلمه ها به خودش کارخانه‌شون به کاری که بسیاری که هست سر یک صنف به 40 نفر کودک برابری و به همه اهمیت داده نمی‌شود به همه رو به همه انفرادی هم کار کردن نمی‌شود جمعیتی هم کار کردن نمی‌شود برای اون در دوش پدر مادر این چیز باید باشد یگون کسی بیگانه نه برای چی ما در موضوع اوتیسم در خاطر داشته باشید من گفتم که من برای خودی کودک کم من هیچ کم اما پدر مادر این انسان شخصیتی که مهم است برای من هر کاری که بشود باید با پدر مادر کنیم خودی کودک رو یاد دادن ما بگیم که دشوار است هرچند که لوگوپدها کار میکنند باوریش رو میگیرند با باوریش میدرویند بسیاری لوگوپدها ما میگن که دکتر میگن وقتی که پیش بابا میبیان نزگاه میزنن علاقه درست برای که باوری و یا اظهار کرده شد اما وقتی که بیرون میرن علاقه با شکست بشه معالجه همه وقت وابسته به سببشه ما باید سببش رو درک کنیم این وابسته به بیماری بود و یا از حساب ترس است وهم است یا اینکه اگریسی هست یا اینکه محیط های بیرونه خودشناسی کودک ما گفته بودیم از سن 3 سالگی پیدا میشه ما در وقت خودشناسی کودک رو خطایی ها میگن که کودک رو تا سن 6 سالگی همچون شاه کنن از سن 6 در چه اصنش به همچون غلام وقتی که 18 سال میشه دوستش باشه بله معلم همینجا یک پرابلم دیگر برآمد در فرجام برنامه وقت برنامه ما تمام همینجا گفته میتوانید که واقعا ما اینجا یک چند مراتب از آغاز برنامه گفتیم ها درست قبول که امروز در برنامه باید نطق شناس اشتراک میکردن اما همین گونه شد که با اینقدر کوشش های ما امروز تامین کردن نتوانستیم اشتراک خب نطق شناس یعنی لوگوپد را یا خود دیفکتولوگ میگویم کارشون بسیار یا اینکه موسم استراحتی مهنتی آنها رخصتی در رخصتی مهنتی هستند یا یک نفر دیگر تماما گوشه که تلفنش رو نمیبردارد همین گونه شد بنابر همین گفته میتونید که خود نبودن همین نطق شناس یا دیفکتولوگ خودش علاقه یک پرابلم کلان است یا کم بودن آنها پس پدر و مادر به کی مراجعت کنند پدر و مادران رو هم بله با اشتباه با خطاگی نبریم ما دانسته امروز توصیه دیم که چی باید کرد نطق من هم کمتر اینجا حاضر اسلامی خواهد چی باید کرد پدر و مادری که این گونه فرزند دارد پیش از همه چی کار کند توصیه شما
бо назар доштаён ки имрӯз мутахассис кам аст дар аллакай самти ислоҳӣ. дар аввали барнома чӣ хеле ки ман гуфтам, вақте ки дар оила аллакай падару модар ҳамин чизро дарк карда истодааст ки бо ҳамин нутқи кӯдакаш ягон норасогӣ аст, ин чизро худи падару модар ин чизро дарк кард, бояд ки албатта аввал падару модар фикр намекунад ки якбора логопед куҷо ва якбора логопед бимебарад, яку якбор ин дар оила якбора ин ба фикрам ҳеҷ кас ин як саволи калони асосие ки чикор кунам куҷо барам наздики равам. Якум қадам мешавад ба ин оила ёрӣ дода тавонад духтури оилавӣ муроҷиат карда метавонад ба духтури оилавӣ. Аллакай духтурони оилавӣ баъд самту баъд равона мекунанд ки ба асабшинос равона мекунанд, баъд аз он асабшинос равона мекунанд ба равоншинос равона мекунанд, баъд мумкин мешавад ки равоншинос равона мекунанд ба логопед равона мекунанд. Аллакай анамин занҷире ки паси ҳам қадам гӯем ё ки ин зинаҳое ки имрӯз ҳаст, ҳамин духтури оилавӣ ҳам ба оилаҳо кӯмак расонда метавонад ки аз кадом қадамҳо оғоз кунад ки фарзанд нутқи фарзандаш аз хурдиаш ислоҳ карда шавад. Боз мана имрӯз мутахассисҳо ҳам чӣ қадар сухан ронданд ки ҳамон вақте ки мушоҳида карда мешавад норасогиро аз хурдӣ чӣ қадаре ки бисёртар кӯшиш мекунад, чӣ қадаре ки тезтар оила ҳам ҳаракат мекунад, ҳамон қадар бартараф шавӣ, ислоҳ шавӣ ба фикрам тезтар ба назар мерасад. Ташаккур, саломат бошед. Ва устод марҳамат, дар ҷанбасти барнома хулосаи шумо аз мавзӯи имрӯза ва пешниҳод. чӣ хеле ки бузургон мегӯянд, вақте ки шумо писар ё мардро илм медиҳед, шумо як фарди комил мекунед. вақте ки шумо ба зан ба духтар илм медиҳед, шумо як ҷомеаи комила даст мегиред. чие ки нагӯем, ҳамин дунё марказаш ин модар аст, ин зан аст. мо бояд духтар илм диҳем аввалин дараҷа, барои ин ки табиатан намехоҳад ки мард як гӯем хаёли рационалӣ мебарад, рациональное мышление. зан хаёли эмоционалӣ, яъне эмоциональное мышление. барои мард фарзандаш чӣ шуд, чӣ монд, тарбия чӣ шуд, ҳамаша аз ҳамсараш мепурсад. назди ман мебаранд, духтара овардан, гуфтанд ки ҳамин духтара дупа дуруст буд, ҳамин як ҳафта пеш як бор забонаш гирифтана сар кард. ман гуфтам чӣ шуд? не ҳечи шудагиш не, падар модар шудагӣ. ман гуфтам падараш бародарез як боронда истид, ман аз як модараш худаш пурсам. модараш чӣ шуд? гиря кард. ман гуфтам чӣ шуд? ҳамин як падараш гапомо гирехт, як ҷо додувоӣ кардан, як дод гуфтану баъди ҳамин аллакай духтарам забонаш гирифтани шуд. яъне аз модар бевосита ҳамин пайваст ҳаст. ҷабрдидаи ҷанҷоли падару модар. барои ин ки модаро ҳамин 9 маҳ ки зери дили худ гиром мегарданд, вай ҳамон ресмонд вай канда намешавад. вай ҳамон физиологӣ буримам вай рӯҳонӣ вай пайваст аст. фарзанд кай аз модар ҷудо мешавад? вақте ки модараш ҳамон бахши зери хок мемонад, баъд ҷудо мешавад. дар ҳамон ҳолат ҳам вай дар дуои худ модараша хотиррасон мекунад. не ки вай ҳамон ришта вай канда намешавад. не ки падар кади ҳамин як кора мекунад, тамом ҳисоб мекунад ки кори ман холодильника пур кардан, пули свету оба додан, тамом, ту худат тарбия кун. ҳамин як иштибоҳ, як вазн, як гӯем хадоги калони мо ки мо духтарова илм надодосем, занҳова илм надодосем. бигзор вай хона чинад, бигзор фарзандаша тарбия кунаду вай илмаш бошад, вай як донишгоҳ тамом кунад, 2 диплом 3 диплом дошта бошад, барои ин ки вай фарзандаша тарбия мекунад. вақте ки модар ором мешавад, фазои хона ором, фарзандон нутқашан буро. вақте ки мо модара мешиканем, ҳозир ман бисёр гап занам, дафъи гузашта як 6 қайно ман ба занг зада гуфтанд ки шумо фақат қайноҳои ганда мекунед. ман гуфтам ки шумо келинатонро аз сараш гирифта ишқала мекунед боли пола? не намекунам. келинатонро дашном медиҳед? не дашном намедиҳам. шумо вай қайно не. барои чӣ барои худатон қабул кардед? барои чӣ худатон қабул кардед? як ҳолатон мешад ки барномаи моро тамошо мекунанд, моро гап мезананд. як ҳолатон мешад ки мо ҳамон духтар ба сахт мерасем, келин ба сахт мерасем. ман мегӯям ки духтар моли ман 18 сол, баъди 18 сол духтар моли шавҳараш, моли вай оила. ҳамин худо мегӯяд ки вай оила ба имон, ба инсоф, ба тақво бошад ки духтар ба сахт нарасад. барои чӣ? барои ки вақте ки духтар ба сахт расид, келин набираи худаш вайрон мешавад. ҳозир набира 20 ба медорад, на бобоша писанд мекунад, на бибиша писанд мекунад, на падару модараша
وقتی که من سوال کرده 10 سال 15 سال 20 سال پیش بمیرم میگه باباش روزی درست حقارت میکردن بیبیش فقط مادرش گاب میزد همین ما اینو اصلاح کرده میتونیم کوشش اگر آدم با کوشش باشد همه چی اصلاح میکنه لیکن ما اگر همون تا کرسی فوندام میدم پویش وایرون کنیم خانه کج میره شما هزار و خانه گلچه کرده فاسون کنید و خانه کج تمام برای چی برای که شما تا کرسی کج کردید شما فرزندتون همون حالت روانیش 3 سال 4 سال 5 سالش وایرون کردید برای چی یک عادی مادرش به سخت رسیدید تمام مادرش به آواز بالا گرفت تا وای صبحش میبرید صبحش نمیبرد برای که ما پدرم ما راسنال ما فقط صفر ما فقط رقم کی نگاه میکنیم 4 سالش شاید نقض میشد 5 سالش شاید نقض میشد 6 سالش شاید نقض میشد همه چیز برای ما صفر رقم برای زنها اموسیا میگه که نه پدر جانش نپوید 6 سالگیشه حاضر ما اینو باید آرام کنیم نپوید ها شاور کنه درست میشه 8 سالگیش به نه ما باید حالتی اموشنالی مادرش آرام کنیم حاضر یک علمی نو برآمدگی پسیخوفункціональна розблокировка یعنی گوییم کشودن باستوبندی پسیخوفункціонالی یعنی فرزند نمیاد پیشاب میکنه یا فرزند نمیاد نطقش گرفتگی همون مادرش که خوراوندم 1 ساعت آرام کرده پارتو سارتی مشکل اخودا دور کنه مادر آرام شده میخواد فرزندش نطقش برو میشد علاقه پیشاب کنیش باس میشد میگن چخیل شما مادرش که کار کردید و فرزندش درست شد رشته هست وای کنده نمیشه برای همینا مادرهای احتیاط کنیم همش نقض میشه سلامت باشید تشکر فرزند میوه عمر انسان است اگر خواهید که این میوه ها شهدبار شود صدقا نگاه و بین نمایید اگر به سلامتی فرزند بی‌پروا شدیم حتما نتیجه منفی آن را میبینیم هر یک حالت روحی و روانی کودک دیر یا زود از خود البته درک میدهد اگر نقصان باشد سری وقت اصلاح کنیم وگرنه دیر خواهد شد برای اشتراکتان در این برنامه سپاس تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید خیر